Hallelujah. Amen. Yeda otu voya wazi. Wabambo ni agresopa wadi adum yama enne atu ya sunwie hu adofo mu so fa apostle OKOH and then so minimum de ahie ye be twetwe di ampo ya we nasem and then sempa no ebredi be sebada roma hwan waso ne tie nsem ni yie na fa wodi ewum asam no de bia meka me se yesekan ni agasa me kasa kretwa me itetwa wa mabu mfome komia ukuro simple kokomia ukuro obade awe Israel no nya akoma so ade man yeji ache ya we Israel bebre minim se ne obefura dum akwadum ya we Israel nya akoma so ade man ya ma obade ne nsamna ne afie mfa nsempa ne mra prenkan sembadu katawire bo nyankrompo twedi ampone yi opam kotokro boje seje bre otibreke se shahenche nyankrompo twiri ampan dumai kase dutan kase dutampon wa wase we du krokro du hinika taban ye nyankrompo twiri ampane yi menkwa mi nyankrompo asidewura na asiensa amoso ansa me da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofro bo okofu techi boafo akwaku bedi akoyi okofu chemtechia wocha ko chemcha ko bremu Israel no merema mu kufu yi Yehowa breye chem na ye nkwaje akoframrai na yakocham techia ye da wa bremu apiafo amensisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sadako kwampresu numasu oje asuo kutware asuo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adeshidom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan komuei okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne din fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fra wo tumfuo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampo bade wo bade nyame kasie Jehovah Shalom peace yasum hallelujah yeda obade awasi adofo no ene topic aba no wen waso ne tie ne yie topic ni se Onyankopon Mmu Obonefo Bem eti maami a wutie me papa wutie me sabre ene bi wo ya na se wudi mi se eyefodie di ma wodi ahwe wo ye nya dia Onyankopon ya wo bebu bem da emfa bibi na ada ho so ye gidi ni nti wafa ho adi wage Yesu adi tu betimi adi bone se ye bebu bem Onyankopon Mmu Bem wo bone awudiem odofo emfa so nkata woni so fo tie me ye wa ma wadwe nya sharp papa Onyankopon Mmu Obonefo Bem etitia ade be no nipa ya ye fe ne bone ye fe no Obonefo Bible be kan sma che say bone ne mrato bone ne mrato de yen ko John chapter 3 verse 4 obia oye bone no Bible see obia oye bone no oye de to mra woye de to dan mra na bone ne mrato yes enti Nyankopon so Mmu obi bem de a ene se wo ye bone de a wo ye de atomra sabra wutie bi papa bi tomra papa bi tomra papa bi difo mami bi difo so fo bi otomra wo difo sabra wutie mi minister bi difo wo tomra enso wonim ene sa na chedi a Onyankopon se min kan sem bi nchaw se Mmu Bem wo de wo ye nim da dabi nanu wadomre nanu kwaje da mo ani mra wo so eni bi wo ya waje yo se agro bi na wudi to can the book of Proverbs Bible can say with the Proverbs chapter 10 o say emumu yo Proverbs chapter 10 verse number 22 verse number February nyanko 23 what's it yo we Bible say emumu yo ade fe emumu yo wani da ho so emumu yo ayo kwasia sagro o agro na midi so odi bone agro so no odi bone emumu yo Bible say emumu yo kwasa sagro
or for so tie me na moni mra wo so ne no adomre ne no nkwaje de wonwu ya woni de obenya so wo tie me na ukwa sorry very good but o ya sorry ko ni na so ye gidi ni o ye church goer adit na boni edo saa boni edo so nyina free e gidifo ya gi Onyankopon di ekekari ani mu che nyame so mpa so pem anwodere o kekari wani mu che nyame so mpa o pem anwodere ya wa be Onyankopon tamfo wo mbu bi mu da adinti na make us ask me the book of friends saying the book of Amos the Hosea chapter 4 verse 7 the Bible chapter 4 verse 7 verse 7 wa koso dore no adinti na make us ask me ye koso dore wo Kristo mu na mo koso me bone Sabren so de pie nwuram baby wan apatase na nkrofo abo and the lotoki akame ese lotoki osmo nkrofo nya soro mbeye sabren nya mesom koso a nya miasem koso wiase a nsori bu eda bi echi asori wo ho mo koso me bone ya koso dori mom ni ye koso ye bone mo ni munyam no ani munyam onye ko apedi adan ma hohora adentira enne so 40 aso mo wayire asori panyiti mo wayire kontrol fin kokora wo mo na ye mo si ye nyae ka mi nyae ka na mi ka mi jaye ye be jae ka eno no boni ayi moduane boni adanye Kristofo aduane amuyo ye Kristofo bi ni mu de asori panyi mu anya no akọ bi apetishi ba akọ person writer so make sure that him say God is king apetishi ba just onyame ni hin so anya dan one to apetishi odi fon ye koso dore no o koso boni ani ye koso di fo ba mo ni munyam no ani munyam Onyankopon so de ama ye adani ahogura me ma poni anya duane ene Kristofo bi boni aye aduane wo mu di o ma mu yo mo kira kono di boni aduane no osabo Yesu di no wo nyame dini eti mo ye mo nhyem wo nyame bi ho eti gigya na monto de ko wie ni maji Yesu adi ani ni maji Yesu adi gigya na monto be bi adi ko wie ni and atade Kristoni wiase ni obi on kwasori esoso be Kristoni be shabbo Yesu dini and be bia Yesu Kristoni nkosi in the name of Jesus I'll go there no the Yesu din ko ho ekobo brabo foro maami ewutie me sabra yi Onyankopon se men kase men nche won se wo Mmu Obonefo bi the book of Numbers Numbers chapter 14:18 verse 18 we are not be Ecclesiastes 8 verse 11 Bible nen kasa ne yanko wasi awrade abufo mu nya Onyankopon so ayede an abufo mu nya aniti na ba ne sa no Onyankopon yede be nya abufo mu nya that is the reason why ntia oti Kristom atwempra oti Kristom yin se gu yam nhye wakoye gu ne nansa ukoda Onyankopon ase wode ye ho twankola wakuom wona mo bo so say yedi wachi yam nhye to de bia wona ma so obi fraw nkola na why wanted am I am just when TV no when TV no na tie nsempan wo fodiem na wo yi frasie nu frasie su se bonifache frasie su o Onyankopon ye wemu ni say tie wo tie asase su no wonu ho won fumsom say so mu de tie quotation tie quotation awrade ye bufuo mu nya Onyankopon so oye bufuo mu nya na do ye eso odi amumuyo ne mna to free Bible so odi ye be free amumuyo ne mna to free odi amumuyo ene mna to free ebim na obi odi fo bim die pan on fama oda etinya ubetimi edibone ne asase nya kese kokun wo but owuo na anya dai amanu nche se udi bim opewu na hwe do owuo be fa wo no sabre na odi fodie ni ko enne do ama wo brand to get the book of Ecclesiastes osenkafo chapter number 8 verse 11 Bible on said ne ye bone ho afobusam Bible kasa o se fedie die ba de ene ye bone ho afobusam ene ye bone ho afobusam emman tentam nti sake bantam a kamro ba bia den wewu kawi pusha bi wewu abrante ba wetra mo ko bi okonyin gu ye nyin se igwe na kunu ka minister bi wu ya che be bi o mani sika fa nkwanta na de fa na de crash wi ka sofo bi atonto na crash we kunu tonto na crash mo de dada ba diamant asiam o mi akuma mi ne sofo ka banku aso dem banku ay tonu abambon ay ka banku tom church member na church member akoto banku na di banku ukudi banku troma mienu miensa ni a charge of 50 Ghana papa yesa charge ay anya so ka che dabi we shira so ka che ugo tindi bi se kimwa na bro boton kwa ya he Onyankopon fa bone nche ohun mobo amen de maduru no ti mosiba ja ti that the reason tia nyame soma doso bone kwa na ekoso tu ka sem bi obi kwa nte kwa so dem enkom hya nkwa ena abedi ye ebesu ye ena hia me ha de bia revival de bia
na be kunu we bi enti mo start na mom na say adwuma na so for enti o copy ase nko dia automatic obaje collection obenyi bibi agi afri nchen that's the reason why every day be a shia no to what petu kwandam mransam se mransam du atwam yema o na mo de obi a attack okwa bi agro bi na wudi minimu na kekawo wani su de biru bi obi any competition bia me de to bam na mo na ho yiramo ba de amfa sanka wo mi adwene ni o man ti ase na ko pose finance ayi adwuma mo di nansi ni gugu aso de o ba de amfa sanka tie ba bo no se de ne ye boni wa fobusam ni ye boni wa fobusam se de tentemuti amani papa boni ho trimu po boni wa fodie nu boni wa fodie ho mfumso no akatua ni mentemti ambadi odi boni no ayamhihie ni odi ma no de bi ko so ko bi kuno no bibi ansi no atwem para ba yemfinhia de o ni bibi ansi on life wadi ye kuro wanyam cars wanyam to ka kire se waye boni a onyi ntum da boni wa fo boni ma ye ntum ofo so odi pem ena na nyankopɔ se menka ma awura uni bi motom wo pa wu na hwe wo so odi fodi na ekɔ nyankopɔ se menka se mi jose o mu bi mo da bi san ka bi no ato wan so the book of Numbers chapter 14 verse 18 in the Bible Bible ne kasa wo so nyankopɔ ye bufuom nya na do ye so na do ya wode manipa ne so wode amomuga ne na tofri wode obi aboni a wodi nyina beche no ebim na omudi odifo dem mom se wo yamfom so no wode oboni chewo a eno nche so abu bem ode free ones as ebia o ma wo bre on pese obayira eti no onkun no wo kun di ane se wa wi okogu akonta te say na we exams no one day with exams hall na obati stop work in your school dia no abrabom stop work se ka bia bo ka bia mo aka bia sama soto ede watu ede wa muni munya fa nwura bia ma medua bia wura waso hwewo bia wawuo stop work na ba ne be ka kire wo date ben month be mu week be mu stop work but no teacher not tell stop work teacher need do their ba shit table so stop work you must show ya no atiam pass your boots forward you put on starting because say pens and pencils down where we own you fatu it is a what tell me now wa blabom stop work and the person stop work baby we je bia batimi yam age miti who kita kaki ya or say with khakis and money down everything down ka wona be jam nyo bi na ema wa jam o abrabo ni pedue ni mo oguba the one na we jam ki na fam tin ye nyina nipa nwini ho na ki na fru nsa tofam na sika ne kura na fru nsa tofam say we ya brand no gina wa fa once na we can start roll hey we are buy one tampana na we street emu ahoma sane besane tense what tinyi bi a wo bi nteye stop work no dini pens and pencils down everything down pass your books forward pass your books forward da bena beto school mu die na ato pen very good abrabo mu die so beto na mibisa so odi bim die na ekwa na odi fo die na ekwa obadi ya we se men kasa nkyere mrantan baba wa wi na wo hye no odi fo ba wo cigarette na wo hye no odi fo ba impedeshia wo odi fo ba tremo a wo twe odi fo ba wate utie me abawa no ya wo be ma odi fo ba wate onyi se atu nkwala ne bani be no mde ayo nyakopa ababa nche menkani body emu ito gali pano sakole mewi bi sister say no ye die nya kase ebe yewu no ya me yewu uje munkum nkwala ne sa na bibi sa question it is how brave you tie me nei udi for na udi bem udi for die na ebe wo udi for wow chomu na udi for dia enye kan Onyankopon wo the book of Psalms 19 yanko Psalm 19 verse 12 part of verse 12 o se me nkasa hai no hu no nkasa ne funsuom why no no ankasa wotie me nei was steady hu no ankasa ne mfom so boni ehinta ne fafiri me mami wankasa ko nkoto dwani papa ko nkoto dwani mo accept your mistakes yes na je mfom so tum na ka chi ne ko pasa me boni a ehinta wo no fafiri me na bo akwa ho ban na start say Nyankopon me sro say nyame na me kita me tumi na me de nam aye wo na wukura me obetinye akumi at any time at any place at any way bo akwa ho ban na say Nyankopon say ei obade bo akwa ho ban boni a me bo apayo boni a wo ya den bo apayo ebi wi oboa papa na wo hye yes peteshe wi oboa papa na
ukuachi awafa boapa we yire chi awafa boapa we are where tro no bo ya where oh yes obi antro dina won tro pa za oh ya where za so penya wo ya za so penya won ka no kra we ya za papa edi wani na de woko o kan the book of Ecclesiastes deep Thessalonica obi body di na obi body di na chi edi di mu di fin na de mo woko wo so won ka no kra na go port so hwe yakọ me part of 1 Timothy chapter 5 verse number 24 was it a bit boni ye we bi mo boni o mo hye mo e di omanim e di omanim e do mo kwatam e di ni kwatam so onim ti boni na yen forward never backwards never o gine wanje o ba se Onyankopon so humi mo bono o so me nkasa o boni e na bi mo so die na adie was it a bit mo so die di omachi so boni so die die den e di wo wachi boni ne sa no e na o de nam boni ne sa no so still babia be ko bia obi hu abraba wo mu obi de di na odu wa na obi ehun se ade na nim abafie ho no obi wo so wura obo se edi na chi na de ne ba boni awuti mu no ene mi tu fo twun firim wate twun firim na no wadom bre wo sakra wadwa na wonyimi oba de mfa ne senka wo mi adwiri no o manti ase mra ma mi sabla wuti mi na no wadom bre o wonya ne sada o unyonku bi ko very good oko wodi fodi na kwa na so di bim de na ko Onyankopon ma ne bre to she will be 25 years. Bawako ban. Ti so bomb so bad me srow. Bawako ho ban. Boni wo payo. Boni ame wako abua payo. Na nhye me so. Anya se be hye so ade wakofodie mu o. Eno na be dipem. Eno mom na wutimi srow boni fa kyenne. Na Onyankopon hunu se waje mu so tun watwe wo fi samfom so no a. Odofo wutiem. Wo se enu mom na wo kan sa gu bu a. Obedi pem. Obedi dan. Obedi pem. Me nam di bim die ni ma wo. Aya wo mfom so a wogi tu ma wo twu wo mfiri mu no. Na wo fi amum ya kase. Wo fi wo mu ya betrem wo Ghana no. Weta brade mama no nsam ya fa. Onyankopon se Onyankopon mu enum nsam nya dan. Enye wo fe. Oma onum nsam nya dan. Enye wo fe. Start nti na wo bompa ya wo this one kwaje asofo bi niema. Eka wo twon frem from so one. There's no need sank abanum nsuo bi from so for bi nche. Wo bagi galo mu ade bi. Won. That's why what is on twon free boni nim. It is say wo chesi galo. Wo chesi ntuwa mu ade. Wo chesi. Won. Who adi nyina no Onyankopon obo wo ne te botrum na ye Onyankopon ye yesom ne fa ne wonte to am won koto am won ko galo and nani wadom re nani won kwaje so wo pese wo twon free wo pese wo twon free Onyankopon bo ablabom na wo dipim dia enem so twon free funso correct twon free once papa bia wo pese papa pese wo wonte benye na mo boni a wo mpe no self pese wo de te wo ne Onyankopon tem odofo wo tie me ne mo adwenya sharp ade a wo ye adibim de bebre wo Proverbs 15. Adia we edibim de bebro. Proverbs chapter 15. Verse number 9. Verse 9. Also Obonefo kwan de. Onyankopon se menka se menche. O se obi a wo di bone. Obonefo kwan de. Eye awrade achiwade. Eye Onyankopon de. Achiwade. Na trinity difo. Na obi a odi trini achi no. Ane odo no. Ane Onyankopon so odo no. Se nipa no be ba obi mu die. Se wutie mi na mo adwenya sharp. Yes. Mami, ewura, wa hu na wo po no. Emma obi mu die da o. Hu na wo po no. Wotuna wakoye no ema obi bi die dawo ofi otie bi dia ma wadwenya sharp wotuna wakoye no ema obi bi die obema kwase bi onim nyansa ono bebo wotuna baso ono bebo wotuna baso wabonufu abaso because Solomon can say me kire mrante mo wadwenya sharp mo bonni ma bia Solomon fa ma ko 1000 e ma 1000 Solomon fa no o wie che ni nyansa sua onye free mo woni ma ye futu o the book of Ecclesiastes 7 Osenka 7 verse 24 verse 24 what's the wo achichiri Solomon said niema bia wo achichiri na ye donko na emu ye donko amena donko odipa mfani ni ko so ehunu why no be hunu wo hwemu anu ani so biri wo no so wo hunu bi mu da miri makoma nyina me chiri wo so wo de na koma chiri ze me hunu so be hwehwe papa mu no papa mu ma hwehwe nyansa ni adwempa na ma hunu abonefo sam o testi abonefo sam sa ye nkwase aye so hunu se bla odi sa ni me nyam so odi nkwa wo so odi nkwa jasam wo so odi agimi sam wo de wakaka trim wa we bia wonam bai wa bia nam kro a wutimu mfiri ha bia wa ba Onyonko nche na abetran aso bag nyina se na wa ba obusu afie enso Onyonko nche na otie wo ba so ba ne mpratwe na udi mema so atie ntwi etie baboa ebaboa ti ma wani bi wu da ba bia ye ni mo hera ba ye wu ba bia oti Nyonko ni pia woni mi se ne Nyonko so apie en wo suro wo ba no wo ma mi nim so wo ne nchen etu be wu won kran krom an ma omma obusu ama ne da ko so suro because onye busu bi any agreement to ko onhwe wachiri kwan ti ma we bi wu ba bi a ye nhwe machiri kwan maami awure mo wani mna ho so wo ba ne dia yen
oba na dia wa ha dia na ye kumase dia na ye takrade eyi na wotie wo ye dia ntina nam tamale dia ntina obesin ko ho dia ntina wotie se wotie tama wo ye dia na wo ye ho ana me ba asem ba ye adwuma be na ba so na ezi sen se tu bank krom na sanye man kofie se ko krom woni na ma ye den na ma ye den Oh, the members were changed in and out. to Bible said the betinya to one. There is what you call you would da. What won't quasi a woo? What's not Baboni for some? Was it a bonnet for some? A young Quasia yet. Solomon so son ye many be. Nan Quasia some see a dambo. Quasia some so when say I don't need pebia dambo. I don't need pebia dambo. And I'm rented to be dim quasia some pa. Who the end? Solomon said for confirm man do pempen so before who say yes and memu go hold walk. Wabana kuma mo fidie. Oba na kuma mo den. E wo fidie. Mani bi o ma kuma ye den. Fidie. Wachi obi kun dindin yo. Oba chewe bra nya wani o. Ye na wo just sika bi ato nsam a. Say ye wodi o say nya wodi o na de kwama no. Wo se wani a. Debi. Ana de wadwen chances kan nya dia. E fidie na watom. What of fidie mu? What do gura ba bi to the sense say bibi nya to sam a o ma me de o papa de o wofa de o. Woni mo banyi de o eso de kwama no. Eti won say anya wodi a wanka sa woti se gu keke. Ade bi to mu pe na de o de kwa hwe magi akiri kwan. Bibi e be to nsam nyina. Ade bi to nsam pe na ye wo say magi awrabu we ye wanu TV obadi afani sanka won sanu bibi chichau anya wani a Solomon se okofa mo hu say mani bi aba na kwa anya dodo na de o mo pe ba ho bebi won anya nani a o se mani bi akoma wodan afidie no di yi no Any asaw. o se mani bi ba na kwa ma sa mani bi aba no ayasaw na o mo di net no mo di gira no turu o we gani din o se anya na me hye anya na me nam o ge bi lock grab your body insane. Amen. Eh grab bi so lock grab yo. Grab bi so lock grab yo. O body insane no. Amen. Hey. Ditna ba wa akutu so ba so eden. Akutu ayeton. O ha ne ya he. Aso before be since akutu ha. Na nkofo be di akutu ha. Hey. Na be nyamfaso. Wotimi sinse akutu sinse akutu nyamfaso. E di hwe be ma. That's why me hwanu TV no try no bi aloko. Enye wani a. Wo say wani anka be di sansam fo. Be me on page me. Sorry anu abampesie. Ekutu so faso ya hin. Wa bampesie wi ketekete wa fle ba isam na media ampesie. Be mo on petcho pon nsa so kwa ekọ. Wo be wi ampesie o wi ampesie ma wi a. Wasan wo bere wo. Wo bere wi a. Wo jejere wa se brimu. Enu anu TV no. Wo brimu na nenam. Abampesie ma na die wi a se brimu. Wa wo bere wa wi a se bo jejere wa se hu wani so. Onso na wani ba ko. I saw some style. Enu anu TV no. First time no. You do the highlight. I don't think you do highlight. Kadim. Unam we back we high back we dim. Back hu adie papa. Ya bio bia na sui ya fana laba. Onama o friend na oti ala no bato oti ba no. Oti ala no bato oti ba. No ti be ma o si be ma no. Mo de fana sanka. Bra o tu dipem. Awranti de o ye obedipem. Eno no wado mra o. Na no nkwaje do. Wa ye o ho ade. Onye o ho ade. Ena o dibrim sei. Won kwatu outiri sampo no ye o sei. Obadi enfani sanka. Na no wado mra. Na no nkwaje do. Bible say Solomon say de na si ya. Was ye bi say ya ehoma. Ebi inside den. Ehoma. Oba bi so be ma bi ma oje wo anyi. O say ebi mu nsa cha homa. Solomon say efe ohunu sa nyema we say, "Hey! Nipa bebre wasasi so." Na so di oso Onyankopon ani no. No so otrase hunu say sa nyema we mu nyina no. Enye obia na sankola sa mai we bi. Dabi benya wom. Nebi na sino sile queen. On fisle no munim dom aba. Hook up any. Omo ibe huku be to se car no. Se say amada ni towing cars. Ujo ku na hu no moto. Te see a tow minister bi. Ye tow so for bi. Asami me bi ye tow no. Is on when be oko. No handy dey bi to. No di wi no go jawasi. Fiti shop be no do kwai. Obadi enfani sanka. Amen. Hey, anodin. Solomon so will be ahead. Your son Onyankopon. Your son Onyankopon ni no. Wo be free ni ho afi. Sa ni pa ni be free sa wo ba no ye hook up no. Now the boni ani dey. No be o pe boni mu nante ade. Oh be chi no. Oh me huku de bia. Wa he to yinka bia to. To no. Yenti ameka sa na obi ntima so to yinka nyanya na e fa yo. Dabi o.
Odi avye to inka ya hukui. Wa ge we hukui. Oh, never compare yere. Wa ge ya hukui. To inka ya hukui ya hukui. Odu bedru. To inka hu nyina papai. E hu to inka bia to ka na so asai. No say another to inka. Omi eri na ka road. O man ka college place. O san ko ka sie. Baba dia fa de sanka. Amen. Na no wadomre, na no kwaje da. Me say Onyankopon say Mmu Obonefo Bem. By radio wo ye na ho pono. Udi for boyra wo hye udi for makers awo ye udi for ni tonyi a wa wire to ogo no udi for ba ni tu for na wa no penti udi for what e fodiem na wo no what hwe ni amnante ni be kire to de bia na nka mimsanka wona asabe mpraduasa hwe bonim bia da ni bonim anyansafo na de mi nya de mi kire obi de ne nan o so ye kripu so ye denyo e na o de twi cigarette o de twi cigarette yo so ohuru Nyankopon bu o de ahwe nipa wote wo no mo a hwe wo de hwe ne nsa ho te se dware kra hwe o se eku no ho de ne nan twi cigarette wo de won sakra kwatwetwa ebetua aka na wonan yo yo kwasi asa agro etu ka bible no a bible si wei anya se bibia no ayo wei o se emuyo eyo kwasi asa agro na bia ne se oye no atrende but onim se oye na edhwe wei a watom yi ade na wo yi beto brib na wo hwe ogefo wo nya agefo da nipa nwi nko ho de wonai twi cigarette onai na enye no a ofo se be tekira se bia wo ye disable ntika nipa be hu hu na aye ne mobo no se wo kra wagimi chenkwala 300 ke nipa wie yo de ne nine na twi cigarette sisi obi ade kante fita koto wi nwanya ba bia anhye se IGP dachi ni case so where dey you are no oba de mfa ne sanka amen wo de hwe abraba obi bo no odene we wa kwato so ti wa kwanchen bi na se cigarette no ebi maya osre wo ncha de wo mfa ma no anase ye ne den asem no Mumuyo yo kwasi Proverbs chapter 10:23 Proverbs no wase muyo yo kwasi when you feel mumuyo yo kwasi abi sa den agro bi na wo di but wo nim se ebe wie nu fodie yifiri wo ni se ebe wie nu fodie da bia ni se ebe wie nu fodie obadi wu yembo emrante mu ye niam bi pa o ni pa asase obi na die mba yo ye ba bobu akonta o obi na die ba asase we so ye wa akonta bu o nti sa aboni wo tom na chi na obeso agye no a ontime nyene ho adi na meka sa kire no yenti ameka sa no the book of Jeremiah chapter 2 verse 19 Jeremiah 2:19 fe betu na wo boni ba twe waso efe wo boni we yankasa ebetwe den because as wo kuru boni ne bo boni na wudi wo say wo sa hye cigarette kra on twema se wo de na ba no dabi the oboni yankasa we later na ba bedani ade so bia boni be twe waso oboni ne betwe du so be nyam yade unyam yade fe boni ne be den ebe twe waso unsa ne kire twe wani unsa ne kire na wo so mfa nhwehwe twedi ampo ya wa kire kwa no ebe twe wani nyo bi na be ka wani mo oboni ne be twe wani upi na bet na wo yaji no sa pe na bet no ena etwe wani eti wa wutie me na wo de boni di agro no hunu okwa shema se wo na hweja waje Nyankopon na wo di nsamfo no se enye wo bim di o ene ne huhu afiri wo mo no Nyankopon hu metam na ne hu afiri mu nti na wo atesa no se ne hu afiri mu a anka wo atesa da ene ne wadomre na no nkwaje da se me kase so Nyankopon hu afiri ni pamu a na me kya de hwe obi di ne nanom no obi so hwe dwuma wodi o obi de na so no this great asham and all force one and what you will see for na sum di ba to de bi obi yare yade bi ahwe hwe de why nanim wow si great nation na sum e che na sum and ono a se we see na pie afa ni trim afa ni minim e pie na num se ni pe che be bi ntokro che e woni padua ho na otimi twifa wo minim e ma ni pie wanum dia se obetimi atwa fo wani ase wow die na koso wiase die na koso wiase this is great eti obewie no anya brain tumbo onti ase da na fe ye dia besi TV so say oyenye donation ye fa help wan de nipa bi ye nipa da ni boni mu nyansafo when you read the book of Jeremiah chapter 4 verse 22 if say me man agimi o say wo hwe ma nyem emrante ni babo ni bi agimi woni mu Nyankopon sa de wo ye kwasiafo be ya dane ema o man kwasiafo woni hurumu emunumu a nipa de bebo bra
technology and go for event in Yamano. Discover Yamano. You bet me I is a great to make your for me. Why you bunny when you are Bibinisi any pow? Bibinisi any pow? Bibinisi any pow? Why you bunny when you are for? I'm in charge of Bibini any pow. And did you bet me a discover any? Eh? Papa? Eh? You bet me a invetini? Eh? You bet me a discover any? When you know, Bibinisi any pow? Bible said you when you yes and when you are planted Baba Brown was one Fabinante. Why you bunny when you are you bad than bunny when you are for your way away and one with the beard that ever do a woo. Papa, you papa, send me quiet the pebima on my pejano when him or by this swab at mine so. Oh, hallelujah. Amen. Hey, oh, really? But you first, let me want to comment. A day. The banner my mobile phone. No, do was so. This is great shame. I was watching. Catching, wish you, I should show. Are you when quine? A pay free ho. Why yam, wish ye, why yam and direction or minimum? I know when you say, wish anything be found, who trot to buy. When you say, why you like what do I buy a nines or about? Oh, yeah. Why you like OKOH? When to me and Pierre road no doors. No fool out him. Calling out him when one crying. Yeah, convenience. One and to outside try. I said, Uncle Beffa, were friends at Winimaba. Yeah. When Timmy and Farmer, and was seen to OKOH. Oh, yeah, and I went to me and Pierre from Mamma. And I'm saying, no one can say, what do you mean, friend? What the friend into? Oh, yeah, you know. When who said, when you never ran war, and we're peeing what the train crop was. What did you was so actually great? Out of what you mean, where OKOH. Sana great train, a free baby, a man, will be to me, will be to direct finding him, and the man will see a great PFA in him. Yes, it way a bay, a child compens will be, Nini Panka, someone, a baby, not young, for young, choose a great baby, a son. Now, me time here, PND, may down what may come as much as I'm not in my bower. Somebody must so try the art, we won't tell. And they watch you crack home, Mukurano, a cell then. A cell then, Lance, and I was cell liver. So liver, BBR say, now do was so better. Ness, oh, they brain quite. So we quite dreaming Majuma. Bible say, what you pay a body with and yes, a for just saying, Yansa, when I wear Yansa, 5 yard the pack. Then what done bonny with Yansa ni Papa, you want him, Papa, dear. Jeremiah chapter 4, verse 14. Verse 14. And they will walk more through Bonnie. No passes like a wood team, Brantia, or Wakumum. Everybody would know. The Ben will be so because the Ben will be so journey. 7 yard, dear, I did all ye be a theatre. Mammy, and you may be aware, won't be you are a shade of open when you're Debbie. Between your good dreams in your dear Debbie. Renters. A current. A real to me to go. Now the consent to my shadow tinted to assume Tim say, I was soon when near China say ring we lie. My different directions. To a near China. What an essable. Beat me bunny him. Beyond me. Me the ham my way be. Nanti and so be him the ham nanti be ready beach. Infinite we are saying. Bible kasachire wo yes ewura so otimi emprim akoma nene wadomre amen nene nkwaje da amen ene living hours afo yeto nsafro yes apostle kwajma na me no di nkomo yes nene wadomre sabre nkwaje sam na ba ofie yes bia waso na tie sempa no na bia adwene num na wankase frase nu ho bimu die nyankopɔ so me nsa ma wo ni biom with the book of Numbers 14:18. Numbers chapter 14. Verse number 18. Was already a bufumunya. When you post a bufumunya. Now do your son. Now do ya woman son. What the amumuyani money free. What the amumuyani bonny na beche. Bim na omudi odifo. Na bim na omudi odidan. Odifo. Ombu wa odifo no bim da. Omu minti nyeme bi wa moye. Ma bi em say nne obetimi aye say o she froka. Bibi enu e wo ko sha police kelenke. I am aware. Adwin so haya. Bible to careful. Christo ni ba mi biza question. Wait me asha lampan. Yeah. Debbie. Ye kodi. Debbie. Yeah be border. See truth. Debbie. We enya fe. Onyankopon so omu bim da. Debbie. Omu bim da. The book of Proverbs chapter 22 verse 8.
Proverbs 22 verse 8. Verse number 8. Proverbs 22. Bible say obi a wodua mumuyo no. Obetwa musuo. Wodua mumuyo nko ade obetwa musuo. Yes. Wodua mumuyo nko ade obetwa musuo. Nukremu. Wodua mumuyo obetwa musuo. Look at the book of Isaiah chapter 48:22. Also obi a odi adan. Di odua mumuyo no. Odua mumuyo. Obetwa musuo. Ba de na wadua yi. De na wadua yi. Hifa na wodi wiase ne ko. Kuku wiase nyina abo kwa me komo gi Ghana si wa wan. Afrifa wan. Bizi awan. Ankra wan. JB dankwa wan. Ewiase ehu. Ewiase ehu. Ewiase ehu. Setitre we nyina akọ. Asase antimi an reject so mintimi mu nimdia na mode ba no so. Mintimi nkura mu asase nim. Asase timi jinkrofo we hia fam dia. Enya hwewa ho. Na check wo. Waji won fa fi ko. Obi an ho ofa che me na ho ofa che ho asase antimi an reject no waji na wura mre obi onim nyansa onim de wabu digri wo sika san che wo asase antimi an kas wo sika bebe ntimi enkura dabi kokok san ko wiase biom asase antimi akura san krofo na kaka utrim na check wo ye hwan Tell me president Trinity obey the vice police soldier my driver yogo seller benkura osofo azan prophet hey alaji malam fusena mama hey langard ohen wachiame hey mi se obi abewudi ane mo adwenya sharp we see we know now to Isaiah 48 verse 22 no. What's asumdwe? Onyankopon se menka se menkyere. Asumdwe. Eni ho mabonefo. Asumdwe ni ho mabonefo. Obare no se ye. Asumdwe ni ho mabonefo. Dabia. Wodini. Timisi topic ni se Onyankopon se ombu obonefo bi abim. Mame, ana makoto a kire se ye ka boni aboni ne mra to wo. Wo to mra. Eni be wa wo ye wo abra bom wo de ni pedia me kire Onyankopon se onim nyansa. Yes. And then what do mre na no nkwaje da woni mra wo so. Amen. Bible say asumdwe eni wo di madan obonefo. Sumdwe ni wo di maboni ani. Dabia. Wo kwa so na oti so fo ne jase bo be bia wo pe. My brother, my dear sister, mo adwenya sharp. Yes. Mo adwenya sharp. Yes. Wo to nkwa twere. Fisika na ye mfaso ama no. Nkwa nya mfaso ama no. Tu bewu wo be fan yo, usika nkwa de hia no. Ti na so fo bi adane se, adane nkrofo bi aka nya accidenta. Ni panic kemu no, na otutu ni botom. Sana so fo bi life aye. Won kwa ni hia no, ura so dem won kwa dia. Oni so awura ni territory mu ti kwa bia so be ba so obeyi. Tumpani tu ni mfaso o te se wo bia ka nya accident obadwi ni pa de nkwa no otutu ni pa ni botom no seche wufuo wona woti atete otutu omboto yi phones sana so for ni be life at check them banisi kan odi wura dem no esum bo chai ni pa no wura dem no nkwa ye de be kasam na kire wo pa fa wo pa jai no mu hanu anum tv wo ya jesus na kokoda yes obadi vanessa amen wo mi adwene the bible say obonifo nyeden asumdwe ni what the maboni ani awurade no ase Onyankopon say the book of Isaiah chapter 3 verse 10 to 11 Isaiah chapter 3 verse 10 to 11 verse number 10 Bible nenkasa yeto wadi asem monkan otiri ni hu say Bible say yenka no obi obo abrabo tiri ni no hu ni say ebesi ni ye mi she unkuran obi a wagya niam bi ato na onamfo bi so aye kolo no Onyankopon say menka ncho say mo adwenya sharp ebesi she unkuran say ebesi wiye obedi oni yeso aba obedi oni ye ne so aba obani afọ no obi a wo so won twema Onyankopon asem no baba bla bi ope no so ni pani ni say ni pa Bible say dua ye kase dua ya kase o ebedi ni musuo Bible say be wie musuo ne yeso aba no ni sa bai wa wan ye makeups mi so abo hu dua yes Ewura wa dwenya sharp Onyankopon ye wan fa ne sankan abrante wo tie me na wo ye konkromfo bonkrofo apodi to ekwa krono bo me na mu no saka wa me si Bible say be wie obone ne ne wa domre sisa wa dwenya repent yes obani afodue Bible so obani fonue ebewie ni musuo obani afodue ebewie ni musuo ne yeso ade ne yeso ade ne obetuaka ne yeso ade no de ma wo ne ne wa domre when you read the book of Isaiah chapter 48 verse 18 verse 18 I can Bible nyanko o se owie wasoma me no se and owie maso utu owie no aba Psalm 12 Psalm 7 verse 8 okay o se owie dan owie wasoma me no sama and owie waso e de ma men sama make ya asumdwe be ye wo se so bonten Madam Chogo Bible. Debbie. Me a printing press. Debbie. Bible say. So we want to the mass na me can topic can see. Topic can see Onyankopon Mmu Obonefo Bem. And so we want to the mass me ya me can. Na say the bem or da wachi.
Ubedjanye jano. Na woni ne ntwempra. Na beka je so nko ye onwa de. Na brantia wo ba wo da wachi. Obeka je se awura samiti sami ay smuggle ana me ne wudie. Enti ma ye wanted. Wo so ay wanted. Yem sit yen settle ye ne Onyankopon tam. Ni nim da anye mu ba ko beko. Abrantia su yanyansa we ne nkase ton sabra me mmuru medi fufu a wa mamye. Asumdwe be ye wo se subonti. Ene wo fa sanso me kedi asumdwe be dan. E be ye wo se subonti. E be ye wo se subonti. E be sia ma wo. E wo se bianom. Na wo tene. Na wo tene a wo dwane. Wo be ye se apo asoche. E be se po asoche ama wo. Wo se fo be do de sempo na nya. Wo se fo be do de sempo anu awie nhye bi edi wachi. E so so di asem no. Na wo ne number bi basa. Yen ta wo din twire. Onyankopon se wo din pa de so be twa twere be che. On se wo firi nanim. Ya sem kofo bebre. E wo sem mumu ye ho. Ya sem kofo bebre. Nkofo bi din ye twa twene o. Ena wo hwe sa nkofo ne din a wo nti bi o mo. Da be de be twa din atwene. Ne no wadomre o. Amen. Okama oti ase ese jata wawu o. Sa koteshi oti ase. Yesi twa nkofo bi din atwene ma wo de wo nkasa bi ka wo ne hwan a din da so nam Ghana. Annam Ghana kura nam wabusuam. Awura ne no wadomre ne no nkwaje da. Mi tuofo ne mi tu hyebre na papa so pa o ma so nya so akwadman ne demu a. Ne mu ni yie mu a. Yes. Yie mu a. Tie quotation na mi kotu no. Psalms 7 verse 8. What say Rade bebu aten? Onyankopon so be den. Obebu aten. Obebu aten. Rade be di asem. Onyankopon so be di asem. Ama trenifo. Me pa chote ayo. Onyankopon so be di asem. Ama hefo. Trenifo. Say the ni bimu a woni mu tie. Say the ni bimu a woni mu tie na bisa say obedi ma na. Now be come say gugu. Enya Ghana court di dia o. Enya US court. Enya Russia court. Enya Israel court. Enya UK court. Yango anim. Who rough. Bible say obebu aten. Obedi asoma matrini fo. There is accountability. Say ni bimu a woni mu tie. Say ni bimu a woni ni mu emu tin odi bu bem. And bisa kwase say de wo ye. Bedi bem. Chotri. Maskata no. Tinya wig is in samba we be them. As a Jesse. Emu red, blue, yellow. Green. Shisha sense. Okay. Ne obi jodi painting na no. Esisi yo aka gallons odi begum keke. Mata nkete. No aton blush e di painting. Hey. Kono baby a chia na no sa so yi ni motoam. Chia no say na odi obebo ne. Wa we dey wate. Oh, so we bu waten. The oye clutch so watemu no enko ye mo cause wo mu no is we di ka chia wa no. E chia we ye. Monica. Nani wa boni kakra wo pese wo di ye. De wa chia wa no. What is Obonefo boni to Bible say Obonefo ye den. Ni boni to twa. Oboni to twa da obeka wa wiye ma me da oboni to betwa da ben. Papa da ben na oboni to betwa. Da obeti say ye say. Stop work. Oboni to twa. Oboni to twa. Your pens and pencils down. If your makeup's down, your wig down, a puskel and get down, and your slip queen down. Everything down. Pack your boots forward. It means you are packing. Opake, slip queen. Ukubuaten. Maybe on your free. Hook up tools, Nina. Hook up tools, Nina. He found out of every year. What they call Kubuaten. A Pubamu boom. Azamu ye womb. Was am huri am robber etu awudi sui nyina efe na awudi nyema nyina ekọ was it down Obonefo bon ye to betwa was ma otri ni nti asebo ye mienu na wo tworo kronkron me boni to twa wo bra me se me jai meja ni nyina oh ma ba yashwa tema di kwa ma ni nyina oh sada no na ama boni to twa oh yes enti eno no wo de hwehwe nkwa no kra ena obi so boni to twa wo bra accident bi to no no aka ne sagu no bo bra ya de bi bo no ko wu hospital enti mi pa cha Onyankopon small king enne obi tie me nema ne boni to atwa amode ahwehwe nkwa so otwe no afiri oh yes sa ni pa ne kopre bi mi die ena obi so tie me na o se wo na me nwene me ho fa sem firi okọ no ho a me ja nkwa si asam ne ka ukodum di hwe na trase hwe no anu tv no tie nsampa no Onyankopon sa da o boni to betwa no eye da wa ka unsagu bo fe sabre no wo be shout for help e be bow tie babo was what training ni betim na eda no otini ni de se ne boni tutwa otini ni de ne boni betim ne papa beditini ni betim se okobo treni abrabo
Yemi so Onyankopon ye tini Nyankopon. Onyankopon ye tini Nyankopon ti won yo hwese ni papa saka na dwene. Oso on pobodi fo bia ni wo pobodi fo na dwen sacha. Awura wutie me ne no wadom mre. Wayi egu ache. Wayi egu ache. Wayi egu ache. Ne no wadom mre boni ben saje wayi egu ni ko me se ni wakobba me se tutu me ka be me ko bo asu. Na de onu pa ko bo asu kra Nyankopon se sire ogo so nsebe. Moje mu oduo. Moje mu oduo. To de bi ne do Mother's Day na nko for year happy Mother's Day. Na oba bia na e mada. Dabi. Your father being your father, no. Sana mother be soon your mother. One man of Kramunim. Say your baby and your baby and your batter be an air. Ah, hallelujah. So batter be your batter. Opa had the book of Solomon about Mammy and Wada. Mammy and Wada. Bako. Omunyawo. Bako ba ewu. Wanyamwa ako fa owufo no. Ne akoto de woni banwu ya na wiya ne bana beto ne nchen ye no abomode a de ne de na owufo na akoto ne nyonko ne nchen na sa ye mi se sa ma mienu wei omo ye pe ba besia watimi awo na mo nyina mawo dakoro motifie ba ko na oba ba ko ni bawu wantimi antia man frese awurai bebo mi ona mi bani wo no waye ko de ahwe ni bana wawuo no atam na kyekere no edna koto ni nyonko ne nchen de ne koto ne nchen a wafa ode ono ni bani mu life na beto ono ne nchen na yeme se pia infede ne pie. Okay, 3 verse 16. First Kings. Solomon temubi. Solomon temu de ha ne me se Solomon nyanyansa ni pa o ma divine ye adwuma ne di mamie ni wei o mo ko akola ba ko wo se ebre no no emanyamanfo benu dan emanyamanfo agye mu din kra nye emanyamanfo mienu bi eba ohini nchen eba ohini Solomon nchen be jananim oba ko be ka se migure me pauchaw meni obaiti efikurom na me wo me ba e wo nchen efio meni nyina na wo ye wo fie ba se me wo ye chiri na nsa ne 3 days eno no so wo ye na ye wo fa ko ara ne nyina te fa ko ho bi nkan ye ho efio ho bi nkan wo fie agye yembe no pe ene ye wo fie na obai was no obey ba no ewu anajo e no obey we ni bai wu anajo ebi so dan so ebi so opreko dan so na osori odo so de so no kra no oba ye lazy an opre dan ba so no pre nya bata obata obitimi pre dan ba so David me nyina ye pe yanko bab one day me ye teach about Assembly babu kwaso was no sorry odo so no was no sorry odo so no fa me ba no e woni binchan ba no woni nchan enso na wafuna ada enso osna wafuna amada na ode no to me kukum ena ono de de wawu ena ode ni ba wawu na be to me de me kukum sembe nkure na me sorry anopa me de me ma me ba no fuo sorry anopa ba ni ma no na hwe na wawu okwa no wawu na me fefi no anopa no wo so apala na hwe na nya me ba ame wu no singo bi enya me ba ni na oba no se Debi me ba ni oni kanfo no na oba ni owufuo no se na ankoye se me obia nim ne ba o ba se de otin ase no obia se ne ba Oyisi Debi owufuo ni oba ni owufuo no me ba ni oni kanfo no na wakasakasa ohini ani mo kani kanfo aje se de ni de na ni otiase yes ha kwai was na ohini ka se ena ohin Solomon na honkonkwaye ni ma no oyisu divine spirit oyisi me ba ni oni kanfo no divine wisdom na oyisi me ba no owufuo no say okay se we obi oyisi Debi obi asa ne ba ni we dia ena ohini ka se ni nyame ne mo na tifie mi nim akola no etu ye sure se maame na ne ba wonim se nya ne ba onim aba tie babwe wasi na ohini ka se eti Solomon asmo kan se eye mo meri nkrante se mo ko akola no a mo mera me se kan na wodi nkrante ne ba ohini ni Solomon di jeje ye ni o ena ohini ka se je sika no se moncha obani kanfo no mu yiru ya akola no otiase no onwu ye no we si media ye mpento kwasem bia eche mu amamu hyemu mienu we mo fa ema ba ko we benya akola hwe na mo fa ofanso ma ba ko ni ba ko na so ba ko ni tifa ne nsafa ne naifa ne fufa ne tofa mvango ya sika na pe ena oba a ne ba ni oni kanfo no ka kire ohini se ena oba na ne ba eye onim se ne ba ene de wotiase no atiem se nana ebisa na ne yam hihye no ma ne ba no mo Solomon nyansa no ohun se enya wo ba wo yam shoulder obeka se yenchem ema yepe Debi Ema nyepe papa oba de wuye mobo amen o man ti asem la etu oba obi wish you happy Mother's ya unim se wonye na don't try Jesus say yenua simple
On Jesus say, ya kame kakra. Sana your father, no your father, papa. Okay. No be wish you happy Father's Day. No ajiso. Ya akame kakra. Kame kakra. Just on your father. Ya ka. Why fa akada? Ya akame kakra. Asem no so yi. Bible say. What's it or ena or can say me or see me bra. O si mi gura. Me pow chow. Do my days na so for wa. Masa mo mi ma di now. Na man kura na mo onim say. Me so obabi your ba onim say ni ma mi angasa nya moda. Na ma bi go di mi so no nya. Onya moda. Yes. Ni abon kwa no abon de masa. Eti ba ku bi no odoji ni abon mi no survive. Abaku bi no odoji o. Odoji ni abon survive. Na bebro ene papa bi enu oyesa ene bi aka de ma chane. Oh yes. So yo sa na brante wuto ma mi wo so de otie bia fa se na tum. Oh yes. Ene me preach ena wasem ba me twi asema besi ba bi pray tie ba do e wo se mi bra me pa chew o se mi bra me pa mo fa oba ni kanfo no emma no o se ne dia mo kom dia mo nkuno ma me susu se mi yemu baba ba eno baba ko ni se tie o baba ko wo onyensi emfa ne ma emma no nyame dia emma no nyame dia nso anya wo so dia mo nchem bai fo no o ba no o se enye me dia se wo se enye nyina dia ndi enye me dia enye so dia ntimu nchem na yes still o person nyonko ba no ye den ewu se de ni dia na wuo no se de ni dia wuo no na we e na we nu so a ono nim se ne ba no o se we de mo mfa ma no mo nkunu mo mfa ma no no de on hwe no. What a wisdom. Ona so no trust in ye mami we chire no and ni buya se and papa nkon kase nkunu mo fa oba ni kanfo no emma oyi mo fa akola na onwu ye mfa mami we na kom de mo nkunu mo nkunu ono ni na on akola na mami mumuni na Israel na ti ataya ohini buye no wo suro ohini anim efse wo hunu se Onyankopon nyansa e wo nimu. Hallelujah. Amen. Obadi ya we hu yemo bo. Amen. Omanti asie bra. Amen. Te se Chinese for Jose galamse so ene gabu say ensase ayemfo amugu mantem ho no wisdom ben we dey judge sa Chinese for yemo say ensase ni sui we are in fear wisdom. I fear wisdom ni bi na pia no. In fear wisdom. Hey asem no sunyi the crate bi fi be na dia ba wisdom ben na de so crate ni hey amu say ensase winim say one day me say ready we be acho ye mbehye wa abrofo no person omu destroy you. Oh yes. A time will come me say we be ye hu teachings ayi ni ya beto be bronko ni betimi adua ma etia so ba ayi hu udua ba yere be wura udua banche e be wuram adie bi be dua bi ye nyam mfa so omo say ye koko e beto brebe no ye nya declare say Ghana koko ye design adie be wuram poison be wuram say kim asa koko do so asai mo wiwie koko do ewu omo wiwie baby chino no Chinese ni abedi kra mo koko so mo koko na e papa e wo wi ase microphone to show mo koko se so mo so na se koko nti ye mpanyifo mu ye mu di bi mana we do mu ni bim oba dia man ti ase amen omi adwire amen omfane sankan amen o man ti ase amen en nani wadomre nani onkwaje amen se wo tie me na mo ani mra ho so amen be teaching say proper structure mining. Oh yes. Montie ke mfa adwuma. Montie mfa adwuma. Mo se monye. Adan. Me se Onyankopon kase god nin kasa ase nim. Me pese me kan wasem de na me pe time. Me ba be ye teachings bi. But to be a cransu. Person ke yes ye kwa fuma. Ye nyine fi downtown. Ye kwa fuma ye fa controversy ye kon. Ye fa galo ye fa nsensu mfifie. Ye be kwa kotunsu bu okwam nya sa. Ni wanwan. Na toa ni atoni amem. Nyema jinsamo. Ebi ampo ye hu ye mobo. Nti ye bedi bim. Anase ye bedi fo. Se wutie me na, wo fam di awo ye ne de wo hia. Ne ne wadomre, ne no nkwaje ye. Ye ka ba bia bi. Bibia wo kwaje aka bi. Bibia. Ya suma magana. Ni wi ase. Bibia me ka bi. Yes. E ma bu fu. Hwe no anu TV no. And try cry. Wo fam di awo ye ne de wo hia. Mante say maba wa say impenfo mo ye de asofo ne janya me samka no a pesa ado ya atonton de baka no bibuafu mentawo me say ye nton ade wo Onyankopon fie Onyankopon fie nye business place
Yes, you got to be up. You ain't me, Mao, and Mao Ghana. You are showing the dada. You are showing the long time. In Mao Ghana, yes, time no or even Woody. Look at the book of John, chapter 2, verse 14. John 2, verse 14. Yes, to Pama, I get it for fear. So if you mean to me, I saw them. Oh, yes, I can show long time. Can show the dada. Can the girl on a bromo. One gallon, a little bit. Young Faber, young weapons good demo. Bankers show weapons or demo. And one to gallon. Madame, but them to 2 gallons to tune to a pa. Tom so will show on wedding pow. Now draw wedding bone. About the Empress and I mean, I mean, Tibabo. Yes, to Pama, and a good for some big was or them. OKOH or Tony. Yeah, say yes, Christo Yan and them Crawford didn't know about the hour and funny sack. I don't talk to Yawato, but you got some, but you got you got sla. As we has one move. Like a music, I win yes, yeah. Conquest here, that some of Munya or by Alisaba. No, Afano. Music, I wouldn't be that. Tibabo. OKOH or Tony. What's the OKOH or Tony? In your name, Ronoma. And it's Casafo. And it's Casafo. So if you want or the Mayan bread, now yes, you found my impre or the Pamomina or the Pamomina in your name or Pamuyan. If that's so if you have yes, Casafo, or she's a can yes, answer science, yes, no, not the collection. What can the book of we baby says, me prepare me 2 million pesos, me the book of the book of John, chapter 12, we are about to also, but yes, no, or cautious can be yes, no, will be okita. Yes. On the collection, and the use one sound coffee. It's the fee. A pobo. Timabo. The Pato John chapter 12. I verse number 4. That's today. And a chef on the back. And a chef on the back. You guys carrots. You guys carrots. Obey, man. Obey, huh? What can I say? What can I say? I didn't. Any into and move. I'm the man about that. I push you moving. Remember, we used to. And did not I didn't know what to scan. What say at the end, sir? Young family here for see him cotton and come from here for. And here for what years because Judas and getting your phone now. Never or you for we are crum for. No, crack to quote on Kitasica button. The Gumun why your financial controller, my Jesus. It is a show me say an in Namono. The Canigu button man, Judas a via. It did not him a big metomo. The Uncle the Infamaguna Quabi. But you to Namono, what you obit on your chedia, the good button, my Judas here, a Kitamano dia. I didn't know what to say, go them once uncle. Yes, to Shigui. I don't care put it to you. I don't care putting this can go to you. I was so not the Piffy at Jim Quan by and so free. I saw from movie as moon first out on 20 in first for them. When you make a fear, was the moon you make a fear, a journey for fear. And no more than the marketplace. Check them at you, baby beam. Debbie. Also for to baby beam. Debbie. You can wear your do atam. You can wear your do atam. Debbie. Okay, the book of John chapter 3 verses number 34. Read the Bible. 3 verse number 34. What's it saying? Onyankopon asumana. Bible so obi an go pass man no. Onyankopon asam. Wo bo so oton niam. Onyankopon asam. So bro so oil. Onyankopon asam. Oton galo munsuo. Onyankopon asam. Chia broton. Onyankopon asam. And so for bomodin atimi chia brogu apampa so tam fia to adum 2 cities. So obi adum aye matches so 2 million. Boni be na Ghana fire mo. Aden. But we bro I saw them. Baby bro go America. Debbie. Ne we bro. Baby bro. Bible. Was it Onyankopon asumana? Bible said Onyankopon asumana no. Onyankopon asam. Go and preach the word of God. Yes. Man ko tie nyame asam. And that's all for pono mo ba. No kita items. I'm sorry. Aye. No papa. No way to kita gallon. No way kita nyamo bia ne nyamo koto na so dem. Be some the word of God omuni ba kokra no mo the amount. Because okodu one word ni on the omo kofa testimony hour. And no me the 20 we ba no be di nyama na so for no ton wo den. Dance. Nti ko mo pon na kofa dance o mo di hu nko an sam no mo de ko. To no nkasa bla bo ma sam de. Oni bi. Oni bi. Ah de ko. Oba de fanisen kan. Na no wadom bre. The topic ni say Onyankopon Mmu Obonefo Bem. But nye bi amamu ayi no. Hwe sister me su awie ye. Oni bi mo. De wina mu no. Na no wadom bre. Asem mo wure ni padua no. Na ntu boni ase. Na onkoku ni guide. Amen. Okay, the book of Isaiah chapter 3 verse 10. Read the Bible. Isaiah 3:10. Isaiah 3:10. Isaiah 3:10. Isaiah chapter 3 verse 10. verse number 10. Bible Bible ngasa. Was a moon can
otrini hu say Bible say yanka yan mon kan otrini hu say yanka no otrini hu say ebesi ni ye bidiri ni ye so aba no bedini ni ye so den aba obonefo de onue obonefo de wonue ebewie ni musuo ni ye so ade de bema no ye so ade no benya o bonidie Job chapter 31 verse 4 to 8. Job chapter 34 31 verse 4 ye to ma de asem Bible nkasa enya onu no hu makwam Bible nkasa o se ade bi na sasusu bia no otwedi ampo yawe o di pe bi akwam okay ma ne mototo nyina anamontu a wutu nyina wakan se odi ehudi echi na wonan pe na da ho na wonan pe na da ho na ntie pa dia be kare wo se ne kwan mu o kare wa bire bia Onyankopon oho mudiem den mudiem da na sa wonan mani fro kwan no so nim na wonan mani fini kwan so na wakoma di wani echi wa braba wo bom na sa ankekan wo nsam na ankekan wo nsam abraba wo bonum ani obemu wadua na obemu wadua na obi na bedi dia ya ni se dia ya no obi ewu agya kokko bi ho obi ewu agya burofo bi ho obi ewu agya japadie bi ho so bedua da wonni o obi na bedi yes tetawa ma do se badwe obi atamare nane wado mre nane nkwaje da bie wadwene ma Nyankopon bie wakoma ma Nyankopon o kan the book of Proverbs chapter 5 verse 1 the Bible Proverbs chapter 5 boni na do so verse number 1 verse 1 what's meba tie mi nyansa bra waso asema nsima mi kan mu ntiase na wahwe adwene pa so mo me yankasa nkyira akoa na ode ne nanum cigarette abranti a wo hwe me sabre abranti a sabre wo do nanum cigarette sa ya mi enhwe na emfa nkodu ba bia Debi wa wie ye mesra obade so hu mobo onye ska to che on se uhwe mu atim se dware kwa hwan ye dia ma no hwe na se tum nye bete shampa bwampo no do na twi cigarette hwe ohu no yes inde beto be ni ase we mu nyina ba wi ase ko obefam ko abanti atie meba tie me okwa adwuma me nyansa ya bra waso asoma ntiase bra waso asoma ente woni ntiase bia wahwe adwene pa so de be na ebe hwe adwene pa so na wano akura nim de wano we be kura nim de oba na nani anochi ewo soso ene ma wani bi anochi ewo asoso nti ba bia yankokora sese me dey meko ena ama wo ye wotu ayepo onifu ahedwa wo bo ofo bia hye bi ofrigim ahohon chen kan de no enye dwaba obi twa wa hye no ahye pa ko fridge nim onipa ahohon a yeso wa hye to say yes ni fo na ahohon pa ene na wado mre amen nanum ya to se enwo emma wani bi enu otro na chiri ya nyuno sa onyono ebi machi ya nyuno chen den wo onyono abante moni na ho eye nam tete kranta ni na mi e abraba na wona emu no wanu na enam sa no wase twa papa bi wase wanu enam wo dia fa ba ma bi ho yes watwa papa bi ebe wie wo sai na nansi ko wuom ti wona esi ko wuom amanye bi ba wo kwam asamadu na namu tuturo kro yensam ya ka bi muso mo mfo obi to atwere bato nyamane no hia mpai bo ti babo enkwa kwan di onparada enkwa kwan di mrante ne baba oni bi ani so mo ni nye wo da na namu chiri ko di onim ho en abrante timi chiri ko ba bi onim baba timi chin ko ba ye onim ho afebe ma muntie me vegana mrante ne baba muntie apostle AGYEMANG munyi mu mfiri na nsam ho obi antwe no obi anyina ne ho mfiri menum nsam ameka no ma wo kwan emfiri ne ho enkwa chiri ma ne wo kwan mfiri nsam yi ayenkwaje sam anam 7 years TV so ba o efiri se ne kwan bin no Onyankopon se ensam a Onyankopon de nam me so de ma wo no eba boa mo atimi adibim kawiye na wonfa wani di ama binum anya sa wo gron ade wani die bebe binum ye kas wani die odi be ma binum ba wie chi no wada ne be ma kwasea wonfa kwasea ama otrimodinfo wodi wonkwa komo otrimodinfo de wo ye leta wo nya fo no obi ani wade ame wo bobre bi mo bi bedi dan wade ame obi bedi wade ame na wadumedi antre obi fie wadumedi ekotra wo bi fie mi si obi egu akoda baabi masabe mprediasa wantimi ampam anka de ode ne kanti wawu eti nipa ne so nso nyamenti no wantimi anka kye busuafo so mo de hia no de me de mo de hia ne ka wa fadi
ti wo se wo japade bi kwaye den koto bi fie kwatena wo bi fie na wo na edi a kire no nkrofobia wagya niema bi won pre wo do mo we dia pre so man pre ne kwampa so nipa ne dictating we se wa kwan na fa so nyanti no ommo bia ma ne ntu afa ye baabo no na wo na edi a kire no wo na edi a kire no wan pempen wan hwe ni abefe wotima na wo pene empanyifo bi pene ko bi som se na no de na si ebi mo pene on pene cause o ti pain wo how bi mo anya na wo be pene na wan ka se keni no anya ba bi anka se au se me tan atenatene se me tan wo be se fe na nipa ne kana no masam se me tan atenatene ni atenatene me se me nyadan me ye mani ye ka mentie me ye makeups ye ka mentie me po me ho te se ahopon no so abasa afufro ahopon abasa biabi na me nyina se kra de yes one day na e dare keke ukwati ade aye ho yi wa asi e be chi nansen blogging kwa na e media o ti se me find on man normal ones yes oba de e we mfani sen kan nipa mpe no kro mo ni na mase na kofo na mase wo no ya chro no mo chro me wonsam za na me free YouTube do free Facebook obi 21 only pa kwa de 5 tie babo na wo ye woni so hunumufo no aye nani so hunumufo se we ya de pa na wi anu ato aso kakra bi to aso nyanya wonue insanu mu merima ni we ya se nyansanu mu so merima bi wo mu so wo ho eni nsa fram ahodemfo mi sidi ko yi nsa bi be chew se sia eye company bi we ntia we hwe we no 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 hwe we nsa be nsia no hwe bu one cup adentia o se miss frashing tie babo ne was wonue wadani nsa framu dan wo de tie babo was wonue insanu mu merima kase nsa framu ahodemfo nsa framu ahodemfo nsamu fensai insanu mu wadani mu pharmacy the way fra we kala body be ko no we ordinary man than lab o dia na de ne afuin age aguse bro ni fe twa ni photo na de abre no say ya horo lab test nyansa bi obi anya no was one you wanna Obu Obonefo Bem one day be nyankofo bi su chese wo be nyantofo bi be bo sade we hu so bem Obu Obonefo Bem ade boni no obi boni bem say ya nyamfom so ejimu ademudie na obi mu ji ademudie na won fa de odi bem no bem de ema no oh hallelujah amen eti de ye ni bi say ye ho asem o twedi ampa ya wasemi mi say odi bem ye na go and you can the book of Ecclesiastes 7 verses number 70 the Bible was 47 the Bible verse 70 Bible kasanya was Mmu Obonefo Bem no what ya apostle appointment na anadwi anopa ya wie ya Mmu Obonefo Bem no say Mmu Obonefo Bem wa bla bomu no so na wanye kwase wa twe la show be kwase wo de wo ye nmu adeda bubu bremu wa branye me pa bi wo wani ma ya de pa o na ni wadom bre o na ni nkwaje da o me tufo me tu shabre ya we mfane sanka wo mi adwi no me ko commercial break ya kwa ba The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Defend will be emphasis. And I know 9. I give you for now. Oh no, when we were Yamia Quenua. The woman. Ano kwese mo Isoria do sudie Yesu Aji trust
tinia maya tinia mia sipa Mwamu ise nyamia kwainwa Ewompa se Isola dosupa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejidifo Aji Yo krom su koma yehuba Patada shishe krone chiwati Josoni sebena busama somishe Ensuele Wajenga brini kombika wenina she Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kwana kosaya Wawewe Wati Ebrena wiedu aminia Ebrena so jidini Eyedi so nya ofupo ni chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Wati Oka wabwa Enya sori bia na ya sori ojidini Na yese Osofu achi apreni munusu Afre na safu menina Todi atu wenim se Wa uyere no bra Ye kreye ni munusu na yari Bako chebia meni pari sinsain Bra bedia kwa chene Juma beko ye Nyami me muna mani Afedia kwa nche muna dosu Enye na dase mini Atrose muni nkontomponkwa Nami manye diempo Asori bia ya asori anka Anko konfura so dem kwa jimi sume mfri osofu obi ho Eko wye chenye ngrasi anko Tubebi Asante Enterprise Wada Benjamin Asante Osuti mfisande radiakano Ujieni bretu nyumanche ni pasunti Sonya mi frewa na se wankasa frewa wasofwa Ai unyuma nwa nebachire She na se unyuma mfenya miya kwansua Echese seka wasofu wani mpuwa na bepua dasameni na kwa Ai she Tonton poni krono na bepo ni pamba Echese Ogwa sofu jumana ni wasi Wama jumana nyani mwenyam Wama nyami meni maguwasi wabunsameni Moza kasofwa Ya ube jieni ya ube shenti Eni yasi eni mwenyam Uyafuti na utimikano krene Wacha safu menyi nase Nyamisungye nwani akume Intadia wapebia wanshe Tinyamia Hallelujah. Amen. Yedo tias for ya wasi. Amen. Wado ya wadi adum ye. And topic ne ba wado for so wati wa fa wadi wu. Oso Onyankopon ya we no. Mmu Obonefo Bem. Nsanka bi mneji. Numbers. Obetia jam one ante afa anwede we bia we yem. Tie no nche se bi mpere se obu bi mo de we yenu. Wano mo nsa sa ache. Enyi enu nche so obu bi m. Wan wabodwaman sa ache. Nche so obu wabokro no sa du akokro no bosa. Nche so obu bi m. Onye wuntum sa. Uwa na bo se wundi bi mo nanim. The book of Numbers 14. Chapter 14 verse 18. Verse 18. Everybody ebufo munya. Onyankopon se oye boni free. Wode muyo ne boni nyina free ni. Ene muna to nyina free. Tin wa jaw nti ye die ade bi edi free bi e ban jaw. Bem no omo di odi for so mu bem. Pakan se go bo. Undi bem da.
Nanso me pompa esre obade ya wo so hu mobo na ka fa bim die wu ka fa bim die wu nti nane wadombre ja adwaman ja nsa ja hantan ja wi na ja akro no na ja hantan na ja azan ja entropi na no we jo be kan okre say kim no kro no say mi pan maka no kre ba wa ja no ya wate wa hantan too much umu aja enso be ye na Ubamfa bi nyawo jejeje nyese mabadam da bia ate ti do mi ade fa na dawo ube ka unsa gubo no so anka OKOH agyimansere a ube ka mi asu nene wadomre timi ko to Job akirawo Job no yanka Job chapter 7 yanko Job maunya okay Job 7:8 to 13 okay Sam yanko Sam 7:8 Sam 7 verse 8 no to 13 what say everybody be boaten oso yanko poso be den obebuaten onyanko poso obebuaten obedi asam ama trenifo obedi asam ama hifo ama trenifo ni bimu a woni mu na ni bimu a wo mu na obegyina so yes tie asam be pie so bonifo boni tutwa obonifo boni tutwa da waka unsa gu obo no boni tutwa efedi na ebesie o mo trini ni ntim da no otini ni betim efiso etrini nyankopon efiso no etini ni nyankopon ono so akoma ni sawa hwe wasi amichem ewo nyankopon sam hallelujah amen ene no adom tie bible na oji akoma trini fonkwa oji hifo akoma trini fonkwa aba Onyankopon otemu fotrini oyetemu fotrini oni nyankopon a oteatea dan nyina nyankopon eden oteatea dan nyina oteatea dan nyina tu wonu a onyankopon timi tia won fom so bi yes bisni bibia pa kwam etia warning sign na pie na so bi anane ne ho a na se santia ne ba life na wa na no ho a osena fana na wasene se kan wa konturi paduam na watwe na agyan na wasiesie no ye na yo afu ntam bi de yiwu na wasiesie owade na wasiesie owade ama woni kro no wa dane da no nyina wo ntwi manyina fedi owuo ade na wasiesie di ama wo na waye ne chan na waye ne gyan ama ne hia de ashawo ejabia ye ready ashawo jaisle queen ejabia ye ready mp me pachaw ejabia ye ready obi pewafu ntram awowo yasam arobi tetaw o pewafu ntram o pewfim bia wo obeto wafum se twa wo dem to na kwa oso o twene sekan na do obetwe no obenu wo to can the book of Job chapter 4 chapter 4 kebabu nu yanko verse 8 menye hunu yesa enna me kam obi atia se onyankopon se menka ncham na ntan mabawa onyankopon se wanya hunu ye o wona ofentam mu yo no wona enna me manya hunu ye se wona tra boni mu che no okomusuo so no no se won twon free boni wo de wo fa boni ni se omo hobby omo fa in life we den wo se ono ani oga eno anu betwa babu so betwa so aba yes do ugwa no na betwa yes ena ni wadomre na no nkwaje da wani so ntew yes wani so ntew de wo mu wani so mra ho wo twensa jai wo twiwi jai wo adwamamu jai wafa yirachi jai wafa akunachi then wadomre misi nyinsa igwopo de misi mo mpamu as mo kwahwe mo boy yes abai wa wisi wa nyinsa egwe kwahwe oboyo abai brantia woni ga bia yegwe kwahwe ogel o che no pa mo nkogwom na mo nkotoko jan fa mo muti na mo start nya demonstration mamu amo wate mo demonstrate mamu amo na mo starting soon from say ngumuti bue adenya the book of Ezekiel 21 verse 6 na wo ni papa no se na wo ni papa fa akuma go wo fa sa kwamponi wasu do channel pa mo si krom fa de nya mo muti o na si apini na mo starting soon buani so ahomya ya na mo so buai yawo na wo si apini yawo ye nyisa go buai yawo na mo yetumo jagwo ena we ma to so train wakum nipa so police ma to train wakum nipa ena civil nya we police no de abawi ntim se se yifa na mo di wiase ko ti babo kata adet na mo si apini a obi bisa adet na mo bojo se na mo su kikam sa no ani e ka chia ne se kan chemu mfafo na e bisa mo sa